Pemirsa Desa Adat Ngis megenah ring Kecamatan Manggis Karangasem pinaka silih tunggil Desa Tuo ring Bali. Desa Adat Ngis nami dresta kuno sane kewastanin Aci Gedebong. Aci puniki kemargiang nyabran rawarsa nemonin rahina purnamaning sasi kaulu. Tutujuannya untuk nunaswara nugraha miwah cihna bakti majeng ide Sang Yang Widiwasa untuk perbawan Dewi Sri. Keduluran antu upacara ring pura Bali Agung, pula palinyane merupa gedebong sani ketancapin bongkolnyane megena ring dur. Gedebong metancap mebalik pinaka Cina pertemuan pertiwi miwa akasa. Mengeninin indik tata titi pemargin aci gedebong, keduluran antu nyiagayang ring sejeroning lakaran upacara. Selanturnyane jeru saya metanding jambal miwa pelegantung, raris kelanturang antuk ngelaksanayang Ngulan Agung sani kaulengang majeng betara Ratu Pusa. Mangdani sangkapan Bali Agung miwa aci gedebong si memargi antar. Risampune pula pali ring pura desa utawi upacara Ngulan Agung puput, kelanturang antuk pesangkapan kerinin antuk petabuan tuak oleh jero saya, sani kauduhang oleh jero pasak pinaka pemucuk sangkapan. Raris risampun pesangkapan keramane ngarep ring Bali Agung puput, raris kramo desa ngarep Nunas Tirta sani pacang keanggen nyiratin aturan ring suang-suang sangga gedebong. Ring sejeroning pekarangan desa sani muput aturan wanta jeru mangku utawi angges sani sampung winten, kelanturang antuk ngaturang sembah pengobaktian sinarengan. Urusan keramane ngaturang aci utawi usaba gedebong puniki, yening sampun galanyane raris keramane nglungsur wowohan sani katur, mangdani sida kajang sareng keluarga. Haraina risampun aturan memargi, kerama kedadosang nyabut sangga gedebong sani megena ring pekarangan umah utawi jero. Dresta usaba utawi aci gedebong ring Desa Adat Ngis Kabupaten Karangasem mejanten pinaka silih tunggil pengupaya sejeroning nangiang utawi nguripang bumi Bali tur ngajegang dresta sane sampun ketami saking parele langit. Dresta inucap sepisanan pinaka pengupaya dan sejeroning usaha ngerumah ketang rasa saling asih menyamo beraya pantaring krama untuk mangge pesikian ring jagat Bali. Juliana Bali TV.